Ngenza kwethu, hhayi ukubingelela kude, ngicela nizwe nansi isiqeshana nje sevidiyo encane yakhuzani Exobu Live, i-practice le, ngicela nibuke. Cha, kanti uma usubuke waze wafika la, sicela ukuthi usubscribe ukuze uthole amanye ama-update mayelana nabaculi. Ukhuzani cha, kule video ukhuphuke kakhulu ngo-live, ngicela uyizwe nje uqhubeke naye. Bafowethu, kanje ningasabi ukusho ukuthi yini enye enifisa ukuthi ngikhulume ngayo. Sizozama nje ukuthi i-channel yethu iye ngokuba ngcono ngani. Sicela ukuthi ufake uvo lwakho-ke kuma-comments, thina sobe sesiyithatha loo nto siyisebenzise kwividiyo elandelayo ukuze sizokhula kule channel, i-channel yabantu bonke le.